chesa kayo Gusii. Maybe you can address this one. Kitambo kirokea kwa sasa chama ya Jubilee. Negente kia sumo Gusii. In fact, at one point, na ikanastro mo scared katika Shagwa, and he told me, tell Matiang'i aro si chama yomo Gusii, what roots Gusii, address issue ya Jubilee. Nyakundi, ndate ando wa minto iga. Onye tochi kogenda gokora otwale nsemo asobo gambi wense tole Kenya ga. Kweongora punege saku ngatogende ukaranse kona garia tego tokonya. Namba ibere una tukuna kogenda kujibuziga anya kolengerere tigo igoja konyoranga naye bwekole ondete yo noena abunyombe so karanse moko gambi gende kinere ege kugara you see abantu abange enambe nene yaba Kenya n'abantu b'emyaka emeke batali na acha ngankona kibayiboreire batali na acha ngaibarwete and so on and so forth. Amangano yo kolengerere ngabono kona yite ye mutule ngatobera oro zito imokere ko ruoro to yande ko boli kure kyombe kyomo Gusii. Esa abantu bandi bali a national institution. Yes. Also esa abantu bandi bali a national institution eko gara telo bogambi bwenya mirango liyo zo bogambi wakizi no bogambi bwense ngoliya no bogambi bwense umuntu okotebi ngogenda oroboni gane kyombe kete abantu bonzi bachamo enali swali enali jibuli analitangani beneli nende mbuya mone so komboli swali eli Nyakundi abantu baminto inje tinda tukolyo bolimo na ende tinda tukomonyo bogimo bwo ngarangali yani uko na kongaina abantu kora bintu bitaro jinjera gona abo mu minister myaka 10 serikali ya Jubilee nga implement policy ya Jubilee. Uhuru Kenyatta president ya Kenya olenge Jubilee no musani onale na indi no moneno no olenge nale gosoka ku Jubilee ngenda sao li egente ketangani ngwenda to tebya ba Gusii kelinga ki ngitu akorante no Uhuru ngitu akorante na Jubilee kya no nale binde byo nyango implement byonzi byo komboli ga free education, yes, security ene mepango ya Jubilee yonzi na indi nkinale ko yitigera nduongende gente kyao. In technically no nyena lingo muntu bwekiombe at that time I was having Jubilee and na ine nyege ne debintu bya Jubilee all along inyege nega a message yakabere ntagede Nyakundi ire sabantu onye toji kokonye nse na no onye toji koraense to buronge consistency kobo muntu kotebege ntolero bwege terero na nna kyoja koteba mambi ense yege chandegete asengenjo yobo kora bongarangali muntu akotebege ntekerero mambi okotebige kende abantu akana kwahaka chinkanda no bugima bw'abantu umuntu oboka rero wono tianda kuboli abantu aba bakayayu bakora ibinde bikayayu ngenje kabiri ngamne ekyombe kyabongo singikere abantu bachakire kuganya kuruoro mambia bagenda babeke cyanga cheke ombe kyao gekoro ku Jerusalem babera bachenu no, they are the same people. You see kero koligere liense itoboniga ebyombe bire registered ebire 89 obeke Europe engima etobwate ebyombe binge Kenya kobwa Europe engima ligere libona economy yense itobune ngani na ndigere libona Europe esere ebyombe talibira byo lichibulie mechanda yaito lichibulie mechanda yaito no borai. Okay, That is why I want to be consistent. In Jubilee na colleagues nero I was implementing Jubilee programs. I work with leaders of Jubilee and I want to be consistent. Ningo jigo change again, I want to change it while we are there and discuss those issues when we are there. Mambiese kombolinga na rule Jubilee na jire gente kyao. Manye ko tebinga, manye komboli na kwamboli. Muarete linda mama. Na ndi muarete jise mi free secondary education ndi muarenge serikali. Manye ko longa tebinga no mai na mangana Jubilee. Na ndi no na alinge. Obuno bokora. I mean, you know, consistency nere to Kenya. Na ende kabere aba kuziba minto. Esa babu yakata to message yakata to ndata ko. Ntowe kachikura ja 2032. Aba Gusii ra kachikura bamenyete isiko ya Gusii. Kora babange ngagenda ese inogali akona ya ese inogali akanyoroka. Taka ombeka okurwa akanyoroka ocha. Ngaturu otoche kugamba